Imali ungayibala. Uyibale ukuthi Ja, ngazi. imali esinjani? Nele. Hawu, Themba. Kanile kuyasetshenzwa ngiyangena eTinfeni. Kodwa ngibani semi-finalists to lomunye i-Red Stars mayikhona i-representatives itasayinela phasi i-Red Stars itfola 1000 wayo ne-Real Tech itfole 1000 wayo sokuthi yona-ke ibe sesengethana 2000 wekubutha kakhulu emaplastiki esinkwa nemabhanisi. Sasayina imali yakhe uyayitfola. Siyabonga i-support. Nabasenecingo lapho. And then sibuya ku number 2 wethu. Finalist yethu Idynamo. i-Royal Dynamos. I-representative imani vele ngembili. Zwane. Iyakahle le mali lana Zwane. Asibayi-verifya ukuthi iyakhona le mali. Yakho lelo. Siyabonga Royal Dynamos number 2. Yamtfola 3000 wakhe. Lobuya ka Premier Bakeries. Solo ubonga i-support. Hayi next day uthi kumphathi. Hayi nyalo masinya. Siyabonga i-support i-Premier Bakeries number 2 mnika 3000 emalangeni. And then sibuya the biggest prize winner ke manje Mandololwane Woodlands. Umphathi lomkhulu weMandololwane kude ithathwa ngubani captain? Kude umphathi weMandongo kude. Hey, lena ithathwa ngicaptain itha. Umphathi weMandongo representative yeMandongo. Representative yeMandongo. Ngaphandle kwa captain sifuna nje lo lapha ku admin. Mphaba phansi. Captain zoyiphakamisile ingomishi sodziniwe. Mandongo ayathatha okoleka imali yawo. Mandongolwane siyabonga 5000 emalangeni. 5000 emalangeni uya kuMandongolwane FC. The most supported. Lela groundini mana ngathi ukuthi tinkwa emaplastic anishaye njani ngoba ngathi nibanengi la. Mandongolwane ayithethe ingomishi 5000 emalangeni. 5000 emalangeni uya Mandongolwane. Ubuya ka Premier Eswatini. Lophethe ama products aka SUB, Mr Bread, Blue Ribbon, Confectionery. Siyabonga kakhulu Mandongo. Siyabonga kakhulu Mandongo. I-prize presentation yethu ke iphelela khona lapho. Siyabonga kakhulu emateam asupportile singpremier. Sinethemba ukuthi siyawuphindze sibuye khona madvute. I-support esiyibonela kaMsunduza ibe inhle kakhulu. Siyabonga kakhulu.